الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال عليه الصلاة والسلام أخرجه ابن ماجه في سننه كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالطه إخراف أو مهيلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم واعلموا رحمكم الله إننا لابد أن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار أيها الإخوة المسلمون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال جل وعلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدنين زينتهن إلا ما جهر منها. Mga umat Islam, ayaw na to kalupahan, mig kita niyo rin nga dunya. Way kalakihan sin dunya bang nato di agaruning kabayaan sin Tuhan.
nagmain-bain na mano siya di adunya, nagkalalangukan na mano siya di adunya, nagdunay mano siya sinapso nila ri adunya, kaya lupahan nila sinaun karunahan nila ri adunya kabayaan cintuhan. Uno yan mga tuan. Dahil nga mga nalupas kabayaan sin Allah Ta'ala, habang sa usog, habang sa babae. Piyabaitaan sin Allah Ta'ala na kauna imbang sa usog. Unim pabaita yan. Way inu-inu sin tao hamasa na tuwin. Nagpaliling katadunya, antara nila magkahi. Kaya lupahan inlingkat kabayaan sin Tuhan. Antara nila iwan sin Tuhan. Uno yan Tuhan, impabaita sin Allah Ta'ala bariman usog, ibuhan na katahon, wa inu-inu si mano siya. Amurim mga bariman. Uno yan. Kullil mu'minin, parman sin Allah Ta'ala, pahinab panabi kay napusan, harap marikato taniyo, kanda siura, kanda bariman. Imbukon bariman, bay-bay lang naruna kamo. Magdul na kami sin napsunan mo. Magdul na kami sin lalinan mo. Magpasyal na kami. Magmain-main na kami. Suway na last 2 minutes. Ang pa kami umalop pakabayaan sin Tuhan. Yarin pagtawakan sin Tuhan na bariman. Kullil mu'minin. Baytay mga bariman usog. Amasa mo, iwan bangkaw manaykod na. Unim pabayta yan, yahuddu min absarihim. Papaayarin pag-atod nila. May tayad to papaayaran ng pag-atod. Sabab manginay nadat sin Yahudi, manginay nadat sin Nasara, awla-awla na masana to ini. May ta, lay din pagmaksiyat nila. Hay gaddan, halawang tabo, ha social media, hatas sin langit, hababaw sin langit, haram dagat, hagwa sin dagat, habuhangin, hagin lupaan, hatas bud, halawang kabun. Ulung sin Allah Ta'ala bariman. Ang pasilari masaygot, ang pasilari malamugot, ang pasilari makasod, palawang pukot. Sin Yahudi ban Nasara, number 1, ayarin yung pag-atod niyo. Natuhanin nag-ayad na bariman. Ibukon bariman, himuwag na yung mata pag-aturan. Himuwag yung mata pag-aturan. Unin iatod, patahi apo nila, buko. Uno pa ni karwa pabaitaan sin Allah Ta'ala yung bariman usugiwan bariman babae. Wayahpadu purujahum. Ayarin yung pag-atod niyo. Iwan, ayarin yung aurat niyo. Maita, in Yahudi van Nasara, way nasipug sin usug, way nasipug sin babae. Zalika azka lahum, amo yaring kasutsihan kaniyo. Nagkalumuan ng Yahudi van Nasara, hatas sin langit, hababaw sin gumi, hay gadunasan, halawang katian, hatas bud. Nagkalumuan. Nagkalumuan ng pangatod, nagkalumuan ng ginhawa, nagkalumuan ng aurat. Zalika azka lakum. Bang niyo ihayaranin doyan, kamu na intaumallanuhan tara niyo magkahi, kamu na imalanuhan tara niyo ibansintuhan niyo. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sa bundal-bundal to din Allah Ta'ala, kauhaan tagupat ka jam, dumiwan sinadlaw, kalasahan nendo asipatini, uno yan, naglalano silawom, naglalano singgua, nangangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, nangangayo sila, hantara nila magkahi, nabubuto kinatay nila, mangarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus piya baitaan sintuan imbang sa usog bang sa babae. Wa kullil mu'minat baita imbariman babae. Sarang yadto narana baita usog sa kawa tiuwi laharwa usog ibang babae. Maita ang panila kananaman mahal nga sila tao patuhan. Sababin Yahudi ban Nasara, naghalga na sila pabaran nila, tudyo papagkahin nila, halawm sing kauman nila, hay gadunasan nila, hatasin langit nila, halawm sing gumi nila. Way halga nila patuhan. La'natullahi alal Yahuda wan Nasara, piagmumulkaan, liyalaknat sinallahu ta'ala, misan papangatod na to, sa lingkat-lingkat sila, sa rayaw-rayaw sila na isangingi, piagmulkaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, katumtuman na to sa adlaw-adlaw, impangayo na to patuhan, ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Magsusungin adlaw, magsusungin kakahinang nila. Unin pabaita sinallahu ta'ala bariman usung, ibang bariman baray sani. Yagudud min absarihinna, mga kamu babae bariman, ayarin yung tudin pagatod niyo. Maita, way nasipug sim babae Yahudi man Nasara. Ay kamu matod kanila, na maguno na kaw. Akarasad din kabayaan sintuhan mo. Hikaruan. Wayahpadna purujahun. Ayarin niyo. In aurat. Way napagayad sinyaw di ban Nasara. Mayad penhayop. Wala yubdina dinatahun. Hikatu pabaita kabang sa babae bariman. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ay kamu magpalingkat. Biyasin pagpalingkat nila magpaibugaw suog. Sambil maas-maas, biya nagbus mabaya na. Bata-bata, yan pa mulang putahon, mabaya na. Kansiyo yan Pangindo. Ni'matullahi alayna. Yan ugaraan kita niyo sinallahu ta'ala ni'mat. Ni'mat pag-atod. Kadto'y kuno ini, wangigon na sintuan ng pangatod. Taudsin mo. Hansam ka. Longsing ka babae, handay para long na buta. Bang bukon buta hansam. Maya datuan misan buta. Maita, mikit na hatay. Wala yubdina dinatahun. Wala liyang sinallahu ta'ala manu siya papaglingkatun. Gaman biyaitaan niya, inna allaha jamilun yuhibbud jamal. Intuhan niyo malingkat, kalasaan na yung pagpalingkat, sa bukon lingkat dagangan, bukon lingkat magpaibog. Wala pula mo sambil bata-bata imibog na. Nagunuwa sila yung udlong na. Maglami-lami sadya. Katawahan sadya sinamba. Ang dalawang nalood niyo. Uy. Taan niyo mga to. Inhuling jaman. Wala yubdina dinatahunna. Ay niyo wanil lingkat niyo palingkat pagmulkaan kamusintuhan. Biasing kamulka babae sinyahudi wan Nasara. Kasiyatun ariyat. Nagbabadyo sa nagubo. Mailat, magpaibog.
Nagdarana na pas, bang kakitaan ni mata, bang kakitaan ni mga yaon. Imibugda. May kadagdarana na pas. Tani yung mga tuwan. Uno yan imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibn Majah fi sunani. Kulong pangaon-kaon kamu. Kaya kamu maningod-singod sin pagkaon sin Yahudi man Nasara. Yadto habud layog. Bang kabaitaan ang pagkaon didto, ang tawti didto, ang siyahol didto. Mamusilukupte didto kumaon, tawtay anak. Maita, masarap lang nin didto. Pangaon-kaon kamu, simpagkaon kabayaan sin Tuhan. Saay kamu kumaon, simpagkaon kabayaan niyo. Aula-aula pagkaon sin Yahudi ban Nasara. Kulu wasrabu. Panginom-nginom kamu. Walbisu. Pamadyo-madyo kamu. Naturan yung tuwanin pakayan sin tao biyahon. Kapag tiyawnan, di mo kaingatan, bangis yung pangantin. Bangis yung imam, bangis yung mangawin, bangis yung sponsor. Astagfirullahaladzim. Bata-bata mang lurong, bibihan sinama Amerikana. Astagfirullahaladzim. Nagpalingkat na dyan tao pa tao. Umalop patuhan magsambahayan, tukong-tukong. Nahuun man dari siyaon. Sa may tao mimpiun sin tao in last. Sinipagpapian sin Allah Ta'ala. Pian yung marayaw, iban labi indayaw. Saba, sumagawa, di dapiun sin tao marayaw, di dapiun in labi marayaw, sa impiun amin labi wayrayaw. Amin bantu ko na tao, bialaw nga simbadyo hikuan nga, to branded lang na pagtiyaunat. Na inimalup ka patuhan. Unin baita kayo mo sin Allah Ta'ala, Khudu jinatakum, pakayan niyo lingkat, yan ugara ko kaniyo, pakayan niyo malup patuhan niyo magtagipon. Khudu jinatakum inda kulli masjidin. Kaya kakadin ayat ini, sa di na ito akarun. Uno pa. Firman sin Allah Ta'ala, Kad anzalna ilaikum libasa, yuwari sawatikum, warisan wa libasut taqwa dhalika khair. Kaya ingatan ini, amoy ni marayaw, madto paway rayaw. Papagtiaunan, mabagbagin hamot. Mabagbagin ilong mo sinamot. Kalau masjid, isitisal masadya. Ula pa yung kawisab sinamot. Astagfirullahalazim. Nah. Tinya tu biyawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ing kakuyakan niya, kabuhin niya. Magpahamot pa Tuhan, bukol magpahamot pa tao. Magparayaw addat patuhan, bukon magparayaw addat patao. Karena bang kau mahamot na patuhan, mahamot na kau papagkahi. Bang maaddat na kau patuhan, maaddat na kau papagkahi. Pangaon-kaon kamu. Panginom-inom kamu. Pamadyo-madyo kamu. Iwan, pagpajamu kamu. Malam yukhanit. Bang mayandi kalamuran sindua ini. Impagkaon, impag-inom, impagbadyo, impagjamu. Bang mandi kalamuran sindua ini. Umindua yan. Israpun. Manglupas pagkaon, manglupas pag-inom, manglupas badyo, manglupas pagjamu-jamu. Kaisa. Aw makhilatun. Bang mandi kalamuran sin manglupas, mandi kalamuran sin pagtakabul. Tani mga tuan. Nauno yan.
Kala Abdullah ibn Abbas, kabtangan sin pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, man anfaka mi'ata alfa dirham fi haqqin min hukukillah, siyo-siyo intao nakapagsarak ka hanggatos nga ibu dirham biasin pagsarak ka hi Abu Bakar pagasubukan niya sin Nabi na unoy ni kau kaya pinan ko sa jalaong niya in ahlik wa kabayaan sin Tuhan mapuasyad to piyag sarak ka kuna kataan na uno yan palaysa bi syarafin wala makhilatin inhinang muyad tubukun nang lupas bukun nagtakabur mayta iagad mo ing kabayaan sin Tuhan wamanan pakadirhaman hisiw sin tao magnapakahambok dirham magsarak kahambok dirham fi ghairi haqqin min hukukillah hawukun aturan kabayaan sin Tuhan liamuran niya sin pagtakabun liamuran niya sin sum'a liamuran niya sin pagparungog-dungog pahuwa zulmun ala zulm siya nanin tao naglaog ganapan laog mga tuan kay napusan al-israfu al-bukhl intao nang lupas karayawan wala niya ayaga din kabayan sin Tuhan hapag kaon hapag inom hapag pajamu-jamu min alamatil qiyamah alamat na sing kiamat kiugdan na siya sinalamatul qiyamah inatin niya wala niya nayaga din kabayaan sin Tuhan wala niya natiyang kisaning kabayaan sin Tuhan iniyagad niya na sadya napso niya sahwat niya iban iniyagad niya crowd kita siya sindayaw si manusia biantog siya al-israfu al-bukhl inang lupas karayawan iwan sing kuriput min alamatil qiyamah alamat yan mahalubilo na yung tao halubilo na siya halta niya halubilo na siya pamayway niya halubilo na siya haingat niya halubilo na siya pagibadat niya halubilo na siya katan pakaradyan niya sabab kialamuran sin lupas iwan kialamuran sin kakuriput نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون Mauli mga umat Islam, ayaw na tulupasun in nikmat pagatud. Magtag na ing karayawan ha pagatud. Magtag na ing kangian ha pagatud. Nabihaon bang nato kitaon, magtataw ding kangian harap sa pasalansim pagatud. Na, yarin pabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya usog iwan pa ummat niya babae qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim fi sahihi la yanzuru ar-rajul ila awrati ar-rajul sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam di tuod manjari umatud in usog paaurat sim pagkahinay usog.
Tanyo yung mga tuan. Saan para kalat sibik-sibik. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Di naman daring babae umautud papagkahiniyak. Nalaw mo suko kunin aturun kumanjari. Di da. Mainkan suko muna. Nabiya din na nasuko sing kaibanan. Aturan yung masa na to ini mga tuan. Ay kita niyo may inu may tabihay ni. Way nalasasin tao pabaran niya. Nag-suicide siya nin tao kimita. Siya nag-uuyong din tao. Ang lalong nin kaniya. Biasin sa kaulaw-labo kon bala. Biasin sa kaulaw-labo kon mulka. Biasin sa kaulaw-labo kon fitna. Nagtataon. Pag-amahanin pa, wilbang wayroon signal. Liudang kanin to yung nagkita. Lisag dua sindong bati pa. Nagtahadyod bukon. Sining sarayaw-rayaw ibadat. Isa-isan niya iwan sintuhan niya. Hipagtangis niya ang kahalan niya patuhan. Hipagtangis niya, inwala niya na hinang. Hipagtangis niya, in karayawan na susungon, kuyag niya. Tangis, buka niya hamul ka sintuhan. Iwan tangis, kuyag, haririhilan sin Allah Ta'ala. In tangis sintawiyaw, nagkonsumisyon. Narisan kaubatan. Tani yung mga tuwan. Uno yan, hindi tada hindi lang si mga tao. Magkaiban tao Madina. May tayan liyang imbihan di ka paturun. Suko mo na. Ikaw rin tagdap mo. Nabukon ikaw taginangan. Hangkan kau rin paturun. Sinsuko mo, iwan simbukon, suko mo. Liannahu, number 1. Liannahu miftahun likulli syar. Kunsi singkatan mangi. Bangkaw matud na. Yan na kayo ming kunsi singkatan mangi. Mangi hatay mo yan na. Mangi haunod mo yan na. Kataan mangi hakabuhi mo. Hanyawalihan mo. Iwan hajasad mo. Apabila kau kimitasin biyayta yan. Yan na kayo ming kunsi singkatan mangi. Open na mangi. Tambulim marayaw. Hikarua. Watarikun likulli pasad. Dan pahikalarat mo sing kabayaan sintuhan. Lubuhon mo yung kabayaan sintuhan. Hapangatod mo, hapangdungog mo, hahibal mo, hanapso mo, iba na sahwat mo. Nalubo. Parman sin Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niyo nalubuhain sara sintuhan ubus na pialano sing kanabiyan ni Mang Karasulan. Hikatu, wa yujhibul haya, maiging kasipog. Pula-pula mo yun. Umatud simbukon ka na, wasan sipog. Sagawa, umbulhan mo katao. Hikaupat, wa yufsidul akhlaq, naiging pangadatan. Naigil lako dyan ngang kabayaan sintuhan. Ari na maganda tama. Langon sinama, misan ikaw lang na masupag ka rin kako mag-atod. Langon sin guru, misan ikaw lang na matawad pa rin waktu mo din kako mag-atod. Nagsulding mga tuwa. Ini kalima. Hangkan liyang di ka papaturun. Wayudammirul qalb, malubo na inatay mo, mabugtong pasugpatan mo patuhan. Wayudammirul ukul, magkangin pikilan mo. Intiatali, beauty sadya. Intiatali, sim beauty handsome sadya. Di magtali, law narumi ni, manay kudako. Ito ha. Yudammirul qalbi wal aqli wal fiqh.
Malaraken tu, hambok sadya nalarak, way na palsugpatan na to patuhan. Ay kita niyo may may tanabihan. Kay napusan, wayarji'u bin nas ila hayatil ghab allati la dabita laha wala nizam. Nagbalik king kabuhi, nagbalik king pangadatan sin tawgin bayari halom sin daira. Pagliki-likian sin daira nakauna, nagbabahag halom sin daira. Bihaon yari na, nagbabadyo na yung tawgin ba, yari na halom sin daira nagbabahag. Uuhon na to yung napso na to. Uuhon na to yung kabuhi na to. Uuhon na to yung nyawalihan na to. Pataalukon na to pagkabayaan sin Tuhan. Mumusun na to yung kabuhi na to. Mumusun na to yung nanakapo na to. Mangarap kita niyo pagkabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun mahunit. Paluhayunda kato taniyo sin Allah Ta'ala. Habang man mag-ihlas kita niyo magad. Hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala nabikum. Fa inna jalla wa ala yakul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من السهاين يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤجوننا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا سووا قيموا صفوفكم سووا وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.